Eh, Mga kapuso, labanan natin ang COVID-19. Virus, tibo kalibutan. Virus, ngagikan sa Wuhan. Aton, nga dili ta matakdan. Social distancing tang tanan. Oh yeah! Kung medyo mura kag gisubawan, maayo mag-self-quarantine na lang. Ba og ilong ang sapungan, kamot pertigyong hugasan. Onya ato nga gyong tumanon ang mando og tambag sa mga otoridad, dili magpabadlong, ha? Ugaling may sipon og ubo. Ayaw nagtago, iisumbong isulti sa atong gobyerno. Busa mapagtuog yun mo, pagpuyo sa balay aron makalikay COVID delikado. Oh yeah! Virus, tibuok kalibutan. Kundi mo mutuman, malagmit sa inyo, dagan ang matakdan. Ay! Onya, ato nga gyutumanon ang mando og tambag sa mga otoridad, dili magpabadlong. Ugaling may sipon og ubo, ayaw nagtago, iisumbong isulti sa atong gobyerno. Busa magmatuog yun mo, magpuyo sa balay aron makalikay COVID delikado. Yeah! Virus, tibuok kalibutan. Kung di mo mutuman, malagmit sa inyo, daghan ang matakdan, mga gaygo.